Welcome back to Kevin R Stories. It's the first week of July and it's weekend again. Today, let us revisit one of Oslob's wonder, Tumalog Waterfalls. If you are new to this channel, please don't forget to like and subscribe. Where in Tumalog Falls? Tumalog Falls. And who are we with? Yung mga kiki! Ano paglakaw? Ala, Brian boy? No, sorry. Welcome to Tumalog Falls. Look, kinsay among nakit under it. Say hi! Hi naman. Kinsay kang dimatayan. Oh my God, may mga out of air. Charot. Hi Tiana and Brian, how are you? Oh my God. Malaysia kiss lang daw, oh. Prenup. Kinsay ang kauban ni Brian. Brian, kinsay mong kauban? Okay naman, good na good. Kinsay na mong kauban? Oh my God! Kauban sila ni Diana! Oh my God! Love, love, love is in the air! Hi, Tayan! Brian, guys, na pinag-bring up lain. Oh my God! Say hi! Ano na mo? Kinsa na ito siya? Fresh ka mo. Muna yung Prince Charming. Hi Kuya, please notice me po kung nakikita niyo po itong vlog na to. Hi Kuya, sino kaya to? May nakita kaming baby boy. Hi, mga babae pala. Ayun. Hi Moran.
fairness. Ulay na ang yads. Ulay na ka, ma'am. Pupulay na ka, ma'am. Hoy! Bayot! Naadyo sa ka yads nga piyata. Baho. May kasulti about sa imong agianan karon. No guys siya, wala dyan ako nabuhat akong goal sa Tumalog, which is mangihi sa falls. As. Nga na makawala ka eh. Tugnaw ka ayo day, murag gi-freeze ang sudanan sa kong ihi. Ama, sa kamingga ni mo day. Unya, sa may imuhang feelings na mo kat-kat ka lang super kaangaton. Kaduha-duha kong uli. Again. Dali ba ko dili? Hi! Amping ug ampo. And that's it. Daghan kaayong salamat sa pag-uban ka namo sa Tumalog Waterfalls. Always remember to live your life to the fullest and create your own stories.